Abigambiro gwabire nagambira abashomesa n'abakuru b'amashomero aga gavumenti mu district ya KAKUMIRO kandi aba bagizire ngo kusigaza abeegi mu senior ya kashatu nkiza kubateganisa ahabo kugira ngo curriculum ekahindukamu. Kati kiba kitegeeza nti omwana bwaddayo bw'omuzza mu senior 3 agenda kubeera n'abaana bavudde mu senior 2 nga bajja basomye curriculum eri lower secondary kati ate nga ye yasoma curriculum ki enkadde. Kati omwana oyo ojja kuba omuwadde obuzibu nti tasobola kusoma n'abaana bali abava mu senior 2. Ogunagira ngo amashomero gamwe ga gavumenti tegine bashomesa bari kumara kandi bakatandika kuhandika bashomesa abandi. Naye batugenze okukisanga nga yes mulimu omusoma ganzo okubanga tegalina abasomesa bamala naye si lwaga nti abasomesa tebaliiwo naye abasomesa bano tebagabanyiziddwa bulungi. Tubawadde amagezi ku ssomero head teacher alabe nga abasomesa bano bagabanyizibwa bulungi mu bibiina byonna. Twetaaga omusomesa abeere nga asobola okukola omulimu gwe abeera productive naye nga musanyufu ng'ali motivated ate ng'ali accountable amaze kiki ekigenda okukolebwa. Omu kugarukamu engazi y'ihanga Robina Nabanja arabwira abashomesa boona mu mashomero ga gavumenti omu ihanga okurekyeraho kushaba abazaire sente obwe ari kugira ngo eki nikihenda amateeka ga gavumenti otiireho n'okuremesa manifesto ya NRM. We are failing to provide education to everybody as promised in our manifesto. Why? Charges in schools. If you want to charge, organize your school. Dr. Joyce Morich Kadichu, oruminisita w'ihanga habwe by'obwegyese ashabira abashomesa kworeka ebirikuruga omu kushomesa kwabo kandi ngo kitari ekyo gavumenti neija kubakoraho. Should cause impact and we want to see the results in the children that you teach. We want to see the issue of absenteeism being addressed through your professional discipline. Among the causes, inadequate planning or preparations. This one includes scheming and lesson planning. Failure of learners to read, understand, interpret questions. That is low literacy level. District ya KAKUMIRO twire nerwana n'omuze gw'abeegi kuruga mu mashomero batakahereze kwega kandi ombaro gwabo guri aha bucweka 86 hari 100 otiireho n'abarukukora kuba ha rurengo rw'ekyamushanju hamwe na senior ya 4 Gashakwa Thomas tumwebaze.